Taka ayala ka ikan namu nama tada ya una yehu tajonga taudangu nama aingu la nanau. Tar ita ya walungu taparaingu paraingu ana paluluku ya na lina. Uli dadi buha tangaranay moriyehu karit. Tunay moriyehu dana lo pakatanangu tawunangu nalara kuratu matu. Takat inadadika na pengu manyakatungu panapapekangu panaungu nawengeran ay marabaala. Takagarki na dunay mariyehu inapengu ka manapatakan sa atada mujisat pamerangu napapatakan ay marabaala. Takaialanya ka napapatakan na mujisat tu wengu ngarana lunabiki. Tau na kanau dunay mariyehu ana matua ka taparaingu Nasaret iwit angu ana dadi taparaingu Nasaret yalaya. Napenya moriyehu kananeya napapalungu da takada napataka wiki mana dan naloluk wiki mana miratau naka pakabaila wiki neka nangar. Uli dadi buha tak dangar na moriyehu karitu na mawid. Uta taurara aida bata paharitu wikida. Dana ya napaita waingu mata da miratau mapadenu ikanau abidi ulari. Abidi batakira ya gana ya napaita waingu mata da abi uli batamaninya mukira walikiri ya mupatada apa ya waliwawa. Tau jalang muka kata penya na maning uda leyehu karitu pabida ding parerehu mupatakanya ka napata napawolumu munamatia mupaatiwaya tadalu palangan neka pamukahangi danganya kay mawiriyehu kay nakadiwida kang ka tanaungu papekangu ka nay mawri napaayingu na napapamanungu na napapanamungu na nakuwahan itaraha ka mula naka paanya ka na iman perhaya. Panapaamu panatubu pamadungu dangu kan napadenu napatamuru kuda ladu. Ya kata nau dinaka mumani manyaka nau. Uli dadi buha tak dangar ni meriyehu karitu na mawri. Dapakalumat uta at haganya namuruku la na yay. Nampaharitungu, nampabetangu, nampakarapang. Tau nakanau. May de kata mani langutakanya ki mawriyehu. Kata pamadunya napamanunguda. Iwida kangka naparama na ikabaluku dan nahakuduma layuta. Pambial ati kangka kami pakaraya napadulangu ni mawri aynya panawokin. Pami wali ati kangka pami kadingi ya gane napakaraimi aynya panapatakan. Amin. Mede kata habaya.
na maurima mabiha mamati. Makadingi wali atingo kamu patubu pamadunya na pululimu na paranguma waigan. Kampamringo pamlalaga manyama na maranguyan na pulimu lakna yay. Kana mapiako na limu mauri abi na katongku tatana abi na kajaruku tawat. Amin. Olid adi buha tumanau tudu na paparagada lakna yai abi mi pamibula pami like subscribe dangu kami karya tak oli atida tak oli daida mauri napari pamaringut uta boludakda bersama YKB Yayasan Komunikasi Bersama. Salam. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.